tuzagwize kireki emikoro yihange kabiri mu district ya na Kapilipiti amakuru marungi no kugira ngo tukareba president w'Ikitinisa Yoweri Kaguta Museveni akiciriza ngo hashemeye kugira byakorwa ubundi kutana one nyumaho tube tuyina abantu binjaha barikwebuza bwa kintu tuzaguze kireki no buke kirikiro cyensi yona no ture tuyina abakozi nkihanga bine challenge yecho bakweta minimum wage ejo tekarebekaga ekaturema nkihanga parliament iteka kiteka ho gakikabe kiragiro kugira ngo tugire sente ezo muntu ari kutandikiraho kandi echo nkimanise bintu bingi harimo exploitation of workers nebindi twine high unemployment rates abantu bingi butagira mirimo echo kiri yaho kindi kumanya wabuzo ati umuntu we nari kubasa gushobora umwaka wo gutangira imirimo enga inajigambira twine okushanga abantu batunge ndagano zakanwa umuntu namujati ijo kore nuko agaruka kambinga bazeta verbal agreements ecyakube kitaricho aho katwabe twine documents ezikore ko umuntu ngunakora atanati twine abantu binge bari kubona bonesibwa ahamirimo yabo ahabugira ngo habe bitaterire twine nangwana nabo abo rukushanga rya murimo nakora umurimo gutine benefits zone umuriyebe harimo and employment twine mabantu kunyagwa tayine haraze nebindi so ntwenda kureba no twe turiyo tuzaguze kireki cyane kuzaguza kihanga tukabire twine ki ninga shi no to demanding sheme kutereza nkahi so as to fully celebrate Labor Day studio ndi Vincent Mujuza kadara nkaburijo tutandika shaha ina okusesha mukaga kandi kwe turakore nirizo nibanyeta Vincent Mujuza ninye taise programmage kandi nyine bagenzi banje aha uzakosa kireka chemunonga gambizina lyo no kuramusi abantu tugendo misho Bright Muhumuza nakwakira sebo ramusi yabo kutureba wabare munonga Vincent nubundi kuchira kweta Vincent abakureba nibanyeta Bright Muhumuza kandi indebe reminimo ya National Unity Platform muri Angola Sub-Region nimbaretenda musokuruga mu kitebe kikuru cya National Unity Platform ekikuru ngo mukama wa cyabura nisentamu kandi yenda kubamanisa ngo nshasha munonga abo kuba mu bantu witu oba kwita Edi Mutwe nati ashige mu chome kandi ko uza gukora research usanga imishango wozere ngo uyu mushango mugonka ugukorganisa government mwenu abaferirwe nishaba mu mukama bagumye konka ro mu mwana wanje umushomesa wabaje umushomesa wa Terezia ari gukora na TV West umushomesa mukuru mu bantu witu bizoba aine Emmanuel Asimu bizoba aine obujeni bwo kuja kuzenya kama 50 no mushara we umweta Emmanuel Asimu mu mayamwena namwe twaruga ubukitinisa mujurizi ndani watamata yikitinisa butukuza kwegita akushemererwa nekaye mwena n'amashemererwa imyenda ku batangirira n'abakurangije mpaka n'ibindi imyenda ku batangirira abana bahumwire muri kuba byamisumuka muri kabana bakire baze gukora beyerere bazumucingu bateke gusaho kugira ngo bamwine meidi mukateka da ngo abakuja mu mwine meidi ngwe mirimo yora neza kogwa no abana kwe bahumura no bagire bakoromuka kugira ngo ubogese umwegese engesho yo kuja kubaho in future imirimo yabe buzire kutugura kugamba yabare mnonga. Thank you so much Dr. Benjamin Musita. Wabare mnonga mjurizi kandi okumpa hakagisha kaganiro no munyayuganda izoberi amazina ni Benjamin Musita kandi umwegeso y'ebyentasia n'ingashi economics ari Mbarara University of Science and Technology ninsima horhanga kushanga mukanturi y'umwanya ogu simona bagenzi banje bejaha nimbashaba muturikize abantu gamba abukwaterine n'ebyemukorre kandi na nemirimo abakozi ko barukora bari mnonga. Thank you omwami Julius twakwakira. Webare Vincent n'abatensa batahi banje amazina CPA Julius tumuhimbise emvumuro ya Bukanga North ninyenda kusima TV West wemera mweje kuchera kuturetera tukegesa abantu bitu bakachenga direction y'ibarakwata omuhaso zensezi kandi nsabo nchereze nsasereho abantu banje ababukanga North tuferirwe mwaba abantu bingi konka muno munababurama
ninshashire nimwe then hariho mwana wanje Kamosi aho mu Rugaga Town Council nawe naza guzayi no mukoro inza kuba ningwetaba mu bwanyumaho kandi nko tuzagwize kiro cy'abakozi n'ikintu kikuru ngo ensizi tuzazitara mu bukozi tuzakagenda misho nambwe tuza kubantu banza banjura tureba abantu bitu nababasa gukora bata nababasa kwega bata no manyakare emirimo tukatugiye tanke ya office konkatu no mayantu gerango being street smart twamukucheta bright n'ikintu kikuru munonga so tuza kubantu begesa omudakika nche zirija kureba ngo abantu ba training bukire kare ba hustling bukire kare omwensi yo misho etakagumera cyo yabare munonga webare. Thank you. Lilian Rutera Lilian retired RDC ohumwiri abo kubako hatana katayito nijanda musi y'abagenzi banje abinyi no mu studio hatana RDC ohumwire emirimo ye kandi kashiko kuri kuruhumura oija uzo mu bantu bawe nijisingiro kandi nyenda kubasima munonga na munonga TV West abwe muramwa eyituru kugira no kumanyisa abantu bitu tubakunda munonga abaferirwa abantu banyu tubasasira kerizo atwarganza kuzikira kansara wendinzi sub count oferirwa mukikuru muturebe kandi mukama haba umugisha twantuganira nimwe. Okay, Benjamin twakutorana ngo tutandikira ariho embera z'abakozi omwihanga celebrating ingashiza gwize Labor Day konka amidst challenges no minimum wage in the country endagano zikwija zityo noko somuntu ayiwaendera no muhezi wabona no tusheme kuba twine chi in place okuzaguze kireki kandi nangwana n'abakozi omwiro turiyo tuzaguze kiro cy'abakozi kiturugiremo umukozi akabe na korata okubasa kukiriki ya contributinga a national development. Wabare munonga mujurizi onchereze niza kubanza ushoboreho abwachitakagira minimum wage mu state ya Uganda yerumu ninchitwara nchigarra ziba kweta the broad policy goals za NRM ziyatanishire nazo ari ziba kweta the broad policy goals ile primary objectives na broad policy goals kubeja umbwiro bubu bwireho barite cyo bakweta mu sevenomics ningashi economics ya mze yari kwikirizana nayo mu Japan bakabine Abenomics za shinjo kweta mu sevenomics harimo around 12 points konko emo murizo muryezo negamba cyo bakweta liberalization ni kimanyisa okoreka abakugura na nabakuguza bakesharra mebei now ko kuchiteka labor hari cyo bakweta in labor economics hari cyo bakweta allowing the forces of demand okudetermininga ebei ko kuba muri economy where abakozi bari benshi munonga okusinga abakubakozesa ushanga nko kureta minimum wage omunde contest ya Uganda na region eiturumu oscaringa investment ninga shishi bakweta foreign direct investment aba bantu bakuruga heru bakija kuteka hasente nibakishemerwa munonga nore companies za Apple zihazona zikafuruka za China. One of the key factors kuzitwarayo ni cheap labor, the skilled and cheap labor. Now in Uganda tuinemu chinteche ekitukujangu tuinemu a lot of labor but is not well equipped. Koko boine labor ninga shaba koze batarukwemerera skills and experience omukore ebintu chugumere kuretaho ekiragiro kugirangu otehumine oba protecting hato bareka baru vulnerable mu economics for us tukora abo kugirangu nikiyamba ogwo muntu arikwenda kugira kiyatandakaho kutandika nakasente kache because nabasa kushashura ogwo mukozi ushanga ngo economies zirinkeze yitungaza nka Uganda neze zitwetorere ibyo beragiro tubirukora hari binde birukuhura hariho ibakweta
theoretical economics and practical economics. Now ko kwijo muri economics rero gukora ningashi omukwege byentasi byo kuyambihanga shangangu okuteka heberagero kugira ngo omukozi bamurinde atashashurwa bakabatire mitwari 13. Wana shwa kwa to munda ile degree ukamujana ngo ba essentials baramwe zitazanse mitwari 13 nabo nce bakitakora. Now umusovenomics ningashi bakweta the broad policy goals za NRM nabaza kugira ngo tukiyikirize cykwa kweta liberalization. New foundation abwacho bwo kubuza abwacho twine minimum wage because ebyo bintu tureba amina ari kubukora itobanda bakushoma history of Uganda's economy ntureba amina ari kureta cyangwa kweta fixing the exchange rate fixing exchange rate no kugira uti tindi kwenda sente ya Uganda umuntu yayine dora ari kugura sente ya Uganda umunya Uganda yanaronda dora kugira ngo itarenga shiringi 10. Ito ntugera ngo kumwe mwa dora nyingi zejo mu Uganda if there is a lot of dollars coming to the economy mureke ebe ya dora 10. It also applies na no labor market. Labor market noba abakoze hibako bagurra umuntu ayine mirmoye ariyo naza street kurondachi umukozi na leta project nkenda kukisetinga kugira ngo einaka sente kachi konganyenda abakozi tikubasa kubatwara a wage rate yambara University of Science and Technology because mbakugira ngo nanye ndo mukozi ari kubasa kusetinga up system mbakuzo mu government structure bagire ngo tokashashuro ko mu sente ziriyansi ya miliyoni 5 konganyenda mukozi kandi na warya her naronda ico gukora mugira ndi no manye nimbasa ku miliyoni 2 no icereza gukora nagera tiginesho ni ntandikiraho nturebe byakora tawo ito cyo muzeyi nco yikirizo mu yango nco bakweta musevenomics in musevenomics economy ntuwicereza liberalization of the economy liberalization cyabanje manyisangu reka baguza na nabagura beshare mebei yo mukozi wabo kikire niba kibiri icyo kintu kicire cyumwe hari economy eriyo ne kurakurana to kubiseti ngo mu economy itakakurakuza to kubiseti ngo mu economy where the laborers are not well equipped hati nchibanje nziza kuungazirachi okoreta umwana atakatungira experience okangera mushashure sente zo muntu wahiguru ngo una yiha China ninga sho muntu unihanga outside the economy nga expert okamujota noteko kwato kumuntu umushashure sente zo rurengo because United Nations ko kuchigamba awone nokwe ebitongere bya here ebitongere bwo kuchigamba no shangangu noteko ogiremu okuwa leta mu umuntu kweshara mebe y'ubumwe nibiteganisa but in long run mweja mukashi so orinkoro kugira ngo at the level where we are aitwa kankihanga nico cyo kubasa gukora bright muhumuza wanorebeka no shana nkata kwikirizana na doctor umushaka kubanza cyanje na doctor yabanda yaje ati nyowe ati ni shomese ntasa kuyaheza ati ni shomese economics because really nanye akayishomereho When watch economics, yes, economics my centers. It's not professor. Number two, liberalization of economy. Liberalization of economy ni ncheza nayo. Konkanyowe nturani injira ngo state eshimire kumana umukono wayo guri kurebwa nembumi omukontrolling ebintu bimwe na bimwe not everything kunga at least ebintu bimwe tibishimiye kurekerwa abashubuzi because remember in 1967 President Museveni akata kabiri president wa Uganda was already being referred to as a man-eating man society by Nyerere ari kugamba ari kugira ngo Uganda it is a resist economy buri gomwe orayiruke munonga nuwara abanze kuri when survival for the fittest yes atkanda birema byo ebitakufata kutambura munonga kasha abagurusi abatakiruka kasha abana bato abatakabanze kugira ndambo ni mwene ngabanjizire nyowe intekateke yanje ningo kunkurebe bintu ninjera ntarbe binde bi government eshimire kwesigarra kusigara najyo kabero umuntu ko ndakushubura ko ndakureta hano factory girete yes no problem ko ndakushubura ushuburi ko ngoreke kushubura ukashanga ngo no shubura kushumba kwitu shoma ko bana bitu shunga ngo we cyatuma the main purpose yo kutandika ishumiro ryawe tukohereza ubwereza no kutukamura mesente
government ngukuba we are in a free economy urunogira ngo turi we are in a free economy otandikirwaro muno mbere mbara nabarama barro amarwaro mushanju gabanta batarashobereho medical nakache batakumana kuragura konga bine amarwaro kwabe no manyangwe mbazi nego ba icyatumye utagishoma niki habaki utakukirekera utakore twashomire nyo anga nikire twa government kushanga umuntu ndiaho abantu b'ibintu bitwa ba Dr. Mutawunu konga wambuze byashomire naho yashomire development studies nkanye konga ni Dr. Mutawunu bari anashomire mbazi burizo hati ngira anti government egwire kimwe okushanga neshubura amagara gitu tukadwacigambira ha ekabe ino mukono gwetuma gwamani kumukurebera amagara gabantu baburizo obutezo program ni nyekita amaraka mingi agari kugira ngo n'umuntu wa government ukurangwa abanya-Uganda aberi ku producinga bari skilled iki doctor yagamba akashi doctor unagira ngo president Museveni ayikire ngo kuba twine abanya-Uganda batari skilled ada omuntu Museveni no mixeje wagamba is the best ha time y'emyaka 80 okashanga professor no za radio ati vision no zoti tina abantu batari skilled as if it is okay ukashanga situation eliti no itwe turo kugira ngo kigweye kimwe okushanga myaka 80 ine stability mu bugamba ho tukina abantu batari skilled tukina abantu baryauna umwana namara kushoma amara degree wamujya mu tera application aine degree bright turugenda ntwenda kubanga bangwa in your view Dr. Munagira ngwabwirobo warete jo policy te kukora. He was not supporting the idea. Yes. We should have a deviation from the norm. Tushemere kujya twatana ho. Tushemere kwezuza misho. Kandi labor issues they are not limited only to minimum wage. No. No go muntu oriyo nagira umukama wanje oriyo nogira ngo bamushashuro kuba kwenda. Konka ona tibamuhe baroha yo murumo. Mushashuro kuba kwenda. Konka mushashuro bitwara mushanje. Ona tumumpa ubujurizi muninzitunga. Hati zote mumbe baroha yazo. Okay. Bisho bumba korara kungurwara. Naza kukira kugaruka muri monisha ngo muri gukiriho. Niga nishanga mwati rundi jwa bukurwara. Hato sho bukurwara n'umushango. Neshoga nyingi mwere turaje kubantu ganira neba ngureba issues. Neshoga ngure tushime kuganiraho with passion. Thank you so much Bright Mumza. Turya mwanya kuba kweta Poland Food Center no mwanya murungi munonga koko kutureba. Nukushanga umurumbarira hanuya aha ruguto bakweta ndahendekeye road. Waruga around about ya tatitwe umurumbarira nubakora ibintu bingi munonga wanunda ka coffee karungi wabo inenka birthday parties dinner nendije mikoro yona icyo rukora n'umwe yo kweta Poland Food Center is a very new place kandi n'umurungi very decent nabo cy'abanyambara n'abayaheri yambara nabasa kwijo murumbariro ryo tinyenda kuzaha Poland Food Center no iza kwasima nyenzire ngo mwami Julius CPA Julius ekirungi eriza twin economists Bright oguna akashomaho kongati azahare and he wants to CPA Julius CPA wano bichenga okay CPA Julius ekintu kitiro ntugamba oni kikuru kitwata otwena nkabakozi mwebare abatensa batahibanje ikiganiro nakihurira mwakikwata mbwenu bagamba economics bagamba financial management nahora yazamo ku mixinga mukacekace konka mbwenu economics nishomera kureta twamanya bwenke bintu nibitwaza bwengeri ibine kutwazibwa then twazombiye tashaneshoza ejo bya financial management na accounting mbwenu bi economics bine kwamba bitugambira je munonga konka kutukuza akintu cemerumo no topic sensitive munonga abo ko abantu emirimo twatagikwasireje obukubaho ntugumerwa so ninyenda kubanza ngambere abo kutureba nabo kutururiza ngwemerumo icyo kubanza kiturabanza kweho mutwe takajyango nemirimo ya office bakatusomesa oba tukakora turi kujya ngwemerumo ya office niyo mirimo nga wari wamahanga gatwetororize oba no risa obo inentoke zawe no koraje naki nabwo niki no murumo ngubasa kukoraki umuntu yakupangisa kubanza ro mu kibanza cye oba kuri sente oba urmeidi actually nabwo no murumo
hati kubagamba hakantu ka minimum wage nkimanyisa ngo buri muntu arakozesebwa government etekeho sente zibine koraki kumusasura utakamusasura incyahari yezu niyenda kubatangaza ho ngo nyo mwaziyo tuineho one of our judges abatura mu Europe bamucwerire mugambe bamucwerire myaka mukaga ne message chome kugira ngo akiyaho mukozi mu Uganda yamutwara maid yamusasura sente nke ningera bakagendera ahambera ya Uganda maid nari omukozi wa akaya complaininga hato mukazi mbako musibe myaka mukaga ne myezi ina bweni kimanyisa ngo government yateka hebye biragiro ekaba strict omwento bigenderaho konka ntakagira hari echo ngabatahi banje kubambaganira minimum wage tikumanyisa ngo umuntu bamuhe sente nyingi nga so nginyoka ni teka ngo yone iturantureba ngo nebasika omumbera yitu ntubasa kutandikiraho bagambaho emtwari 13 oba 20 naki then tugumenti koraki nitujogeza kwenda to regulating na government eshoronzi yensonga z'abakozi bayo babase koraki kufuna obugwaje. Yes, omukuru Julius hatwazo mukahumuro but turagaruke no tandikiraho aho itwatwasiye government okutunga obugwaje turi amwanya nabageta Poland Food Center umukibuge cyambara ruguto ndahendekeye road warga around about eyata titwe umukibuge cyambara nabakore mikoro yo na birthday parties dinners bine coffee nungi bine nebindi nabo cyo basa kumurra wabo uri mukibuge cyambara turi mu program ya Kadara at TV West twazagaruka bwanyuma yakireka cye otarugaho. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina 10 ashatu nshanju not TV West nehinda. Okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program ya Kadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda. Orwa mkaga Nejinonda kuleta mwenda gano tusome. Reka kugamba gike. Okay. Hatu wa mwasere ko kangwa tu. Azo leke kushomire chuwa handiki. Wa kwasere ko kangwa tumbo. Hatere kandi kushomerera mu. Atsomora umuntu uri chuwa.
Moro mu office. Eko ni neronda cha. Ngo neronda cha. Choreka ushomere. Akarere Trading Center Rujumbura Rukungiri. Bakaba bigiye birabere na bitanu. Yo kwikumenebe. Enkumibi abrinesha. Ebyo no byishko ko bihambika. Kaburijo tuzo mu kahumuro turi mu program ya Kadara ni program ituganira ibintu binje byo utegeke byentasiya ibyentunguka ibyentura y'abantu by'amagara nebindi turi hanshonga y'imiturire y'abantu bwahati turi tuganira hambera z'abakozi omuyihanga Kadara nkatandika shahina ahenda shamu kagahunka tuba tuyine mu obuhumuro buce tuba ntumura kace tugaruka rizatu akorera mwanya murunje mu kibuga cyambara bageta Poland Food Center umwanya wo guroho buri kimwe cyo kwenda kandi basa no korora hakabaga kawe kandi umwanya murunje munonga gushangwa ruguto Rwanda Hendikero warga roundabout ya Tatitwe mu kibuga cyambara birthday parties dinner nebindi ebyo rukwenda ndaka coffee nebindi bishanja mwanya wo mu studio ninye Vincent Mujuru nyine Bright Mhumzo wa National Unity Platform nyine Dr. Benjamin Musita uguni lecturer of economics from universities nyine mwami Julius CPA ogunawe no mu kugombya CPA mbiyo kubarebe tabona financial management. Okay twineho na RDC orekwi ohumwire ririya nuruteraho Julius waburiye no yegesa tutyo tuzo mu kahumuro. Webare munonga twatugamba abintu byemerumo kandi turoho tugumizamo nabyo na nabereka hahero ko bara strict na no mu Uganda hituri nanguna twagamba government kukwatse ibintu byemerumo mukono muhango nyanda kumanyisa abatururize ngo actually ibintu byemerumo birumo omateka nangu itekero ko soronzi yemerumo yihanga nturiyeta Employment Act iriho ne yoreka omuntu okoze sabantu noza kubokozera icyo ine kubo ineki no sasura musoroki no sasura no savingiro tabakoze nebyo byona mbwena aho nyenda kwebaza government abo kureba ngo katahamana go kwenda kubyorganizing ecya kabiri koko regari yecho twareba ahibura ryemerumo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni no muntu akuteka hari munonga okuchera abanywana banje abe byo kutukora kugira ngo akatambura orovo mu ihanga yagira ngo okuhaba koze merumero kumara nebe njeta gisa factories na industrialization ebyamakorero kugira ngo bituyambeho kw'abana bitu n'abantu bitwemerumo nambwe no watamburaje okazambare ariyo twetambare industrial park ariyo Kapeki industrial park ariyo Mukono industrial park kandi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obu yabirari omukoro gwa Honorable Bright Rwamerama nitwa bisingira katuraganisa ki industrial park ati industrial park ejo nayo kugira ngo tubase kuteka mu amakorero agamana make n'amani mingi wano ende bitoke kubiya biscuits obukore kugira ngo abana bitu ngitwa babukanga note nangu nisingira ataraj tubase gukora ki kufunera abantu bitwemerumo chairman witwa wa PRU nabwe atwapurejingire factory yo mwani nayo na kintu kimwe abintu bikuru ebikubasa kuongeza ahamerumo omuriki omucyanga ibura byemerumo twantugambaho mbwene tukimanyisa government ready kugenda ne resolvinga nare ne cyendezi ibura ryemerumo turukuzo mu industrialization niyenda gambaho out kuraye giye kugira ngo
nembura okubura kwemerumo obwiro bwingi no kugira ngo nturebe emerumo nk'ekina nashoborireho nko kuza omu TV West okazwara amasiyuti nkamuzoro zo kuyanyerera ngaha tico cyonka ninyenda twikiririzo merumo yiturumu waza Germany bamba kan kama motoka bakora amamotoka ogwe no moro babine farming yenyanya ogwe no moromo farming yebikijo nemerumo bwe ninyenda abantu bitu abaturize ngo tutakaga yemerume yitukozereki emerume yitwine kandi muzuruzi wafunereho chance ni mwa kutureba mukikaza bukanga note niyo eri yemwe yitwine abantu yabahingi bebitoke kusanga nakiza umusara nka CEO wa bank asente za kufunama hata nango batandije no kuvuga motoka bihango naki mbwe ningire kintu cyo kuremerumo batandika kukireba mu engineer different kandi nkibasa kutuyamba so nyenda ko beyanangereza ngo abantu twena twikirize gukora kutandikira hituri kwa kuri yo kwinga kwa kuri yo kurisa kwa kuri chona obusubuzi tubutware nko mu rumo tubyorganizing eje then to improving kuza standards za government ze kutwenda omu employment act nabagera ngo umukozi wena arana akora aine kuba ine contract kumuhe cyandiko kugira ngo umuhe cyandiko mumanye terms zo mu rumogo gwaine omukuru Julius ahi wagambira ahitwaragana kuzana kugumiza mu kweyongera employment act tuireho but we have so many employees abarukora ndagano zakanwa twina barukora batari mu NSSF twina barukora emyaka nkage kahikakata nko wanayitenjoka we see that document but tuchine bintu nibikorwa rubajo what's the problem we bare mnonga hati kutukuba turiyo mu economies ezi economies nebyentasya nenshohoza zihanga kandi twantu building a culture mbajango Roma torajombe kireki omwizoba rumwe formal sector ya Uganda za contracts zikozereki zirumu twe formal sector nejemirimo ya banka ya za TV Westing kezituroho ya amarwara ramahango garage mpango nkamunongo muri Kampala konka kutukuza tuine tukweta informal sector hati informal sector nababasubuzi nk'umurimba Rome ningera rumunka za Mechanising Street nande Kampala nizoze kikubo nari nitwe nkaza bukanga note y'inkuruga mwene ejo nekiri informal sector kusanga muzeyi akugera ngo yaza kufuna umukozi we arikuza kuri sente amuhandikise endagano naki tubari used kunkani ingerazi culture grows culture nentura y'abantu nikiza kuyizandika basika na government yerugumza mu kuba strict konka kutwaturonda contract ezo kangambe umwende government nanenda kuronda nkemisoro konka wari abantu bitu bingi one of nahansi yemitwara 23 government nejango tukwiyaho ki tukwiyaho musoro gwona so habwayo oyireho kugera data nane reba bwenchi kandi itegana sabantu etakubafaho kugira ngo ba saving no bweko ba NSSF NSSF bakaba jango oyi nabakozi bari hansi ya batano to ine koraki kuba savingira bwene byo byabitaroho into the play then abantu no bahoro mu kugira ngo batakaza umupapura kubategana sa merumo yabo yebari umukuru CPA Julius omuzinda gutwaze Lilian nagumira hunami and I will request ni mumuhurikirize Lilian embera z'abakozi nozireba ijo tukaza guze kiro cy'abakozi konka nko ku Julius yagamba nko ku Dr yagamba nko ku Bright yagamba tucine bikuburamo tugira ngo buri kibanza cyo kwezi kwa gatanu tukabene tubantu tuzaguza progressively konka tuwaza kwetegereza gikirinke kikuzaguza karenda year comes kibanza cyo kwa gatanu tuzamukora but I doubt whether we have that record yo kugira ngo tubantu tugira tuwongira abakozi tuwongere mtwarenga creating mirumete nkebyo so tukabe tukizaguza je tuta kikongera kikakora sense abo kwa tukine binje bikurakinga yabare mnonga kandi ndakusima bagenzi banje batensa konke kinkwenda tubanze tumanye hine kikozo mwene tusime tukugira ngo celebrating ya after what konka hine kikozo nangwa nutakashikire kitoro kwenda konka hine kikozo nyowe nintekateka anje ko muntu wanoreba program eyizire nkoku yagamba musita musevenomics skilling ine kintu cyangwa cye kuza kongera aha bakozi abo kwanoreba bwiro wingi icyo gukora
nk'abantu nitukurebera kuza mu ofisi ukasibatayi ukashitama ukakora umurimo nakaino murimo abana tibine murimo konka tukirebera kora ukatunge sente ate cyo nico twakwentwerembeza wanoreba skilling na skilling areas zitwine nanga institutions noreba nabana bokurgamu bakatunga of course bakiri bace abakwana hotandikire skilling Uganda hotandikire bakiri bace tubakagizire ngo barikeyo ense barebe nanga habeho okwa appreciating konko kwa appreciating ni manyangu nko mu mwaka 2-3 yaza kwisha abantu bija kwa appreciating people will appreciate abana bariyo no bashora abana bine barani kandi kirungi cya skilling nayi kikankashemererwa kuba kurgamu babasiburaje hati nkahimbe ni nkora ndara diso umwire Kagadi ahimbe ni nkora Kagadi 20 gendero mu slots bur district ito ya region erohim ermasindi then ya Rwenzori erichenjo cyo nore chenjo joneri na Kagadi konka mwe noreba okutubentu bantu twara abana mu slots 21 twara abana nshanju chenani then oshanga na districts ezindi nshanju chenani kandi abana bemba sibura basibwire ngijo byajo ikabana umwana benargayo ayine harabe bishatu kandi ureba yagira yatandikira kandi byo nabemba basibuza nyoni ngira ngo tutwija koma ku celebrating namazima tutwire takashira amutindo guturukwenda nangwa na wejibiru okumwana mugamba tekabiro nabo kwano ureba abantu nk'abantu abakushobora mu bushomesa tubakatungamiro namunonga rero aba atsi echo chizu cyo kikaturara tubakutunga murumo kandi umuntu kakushora abiro mushomesa hatu wo mutima gwe kugenda ngwenda ngo abo mushomesa konka skilling eji eizire umuringo gwe iziremo ekinte cyo kushomera cye mukono ukagaruka ukatunga package nyoni ngira ngo ngo ngwija kubaguryo murumo gw'amani so ni nsima nyakusima nakaguma simirwe ayongereho president ayongereho government ayongereho ni tuongereho abo kuba tutakumari ibyo kusikiringa abakuzire numati aba politics turesero kwegesa abante sabuni ngo wakoro mu rero za hotel nduru umuntu wamwegesa gire cyo wamwongeraho kora mwegeso kora sabuni mwongera haka sente ko kuja kuronda icyo kozesa sabuni so nyoni ngira ngo emirimo tutarebera gwa office gonka turebere aha mirimo ejebemeisha nange gere kuretwa skilling ikinde kinkongeraho Rome ziterayo mbekirwizo barumwe nyonyi no kwikiriza mutwaguma harureteje konka nabwe kandi imbalance regemu no manje ndabano gambo teki kibireje urebe negative techirumo imbalance regemu wakuriyo kugira ngo murimo gwabaho gubo gwatwene nyoni ngira ngo umuryecho government nanye mbarumo twino kurwanisa corruption tutire wamani enshonganea omuntu kugira ngo yaza kutunga umurimo batabamba jyango no mwana wa mujuruzi no mwana wa bright agutunje kurigirira capacity yaine nanga capability yaine haze cyo ngiya mu imbalance hatu tubentu handika aba police mbweno beno shanga umuntu yajyango aba police abina leta mu ba considering n'abananga asa nyebyo nibintama nimanyire no muntu babajyango tuteo measures nanga shi standard kugira ngo umwana bahereze sini yakana abatine mwenda mazi abatine mwenda mwingiri konka hatagira ikuma bare to mu rubavu ngo abana barungunu banyana na ruteraho abo kwaruteraho no bara RDC wo mwanyo gunango tuye mweji imbalance government echo tuno kuciteka teko munonga abo kubembera monebero konkebeho etungwe abo abashimiye kubamba gitunga deno lata tungire mu rumu gwa government nangashi ogwo kuzo mu office agendera haskiring agire ti yayega abo mbyona emirimo yona hireri echamanu gora nemu towards twena twatunga kasente wagire cyo wateko munshaho ine cyo ine ekira kuyambe kushomesa mwana wawe ine cyo wakwata ekirije kuyamba so omubiri wanye cyakane nyoni ngira ngo emirimo erumo konke emirimo kugitunga nakwene ko kutarukunje so ikindi kirwenda kongeraho minus okugira ngo turwanise corruption buri muntu atungo murimo ninyende kindi twakwasa kutawuka government tukateka wezira turete tuhindure entekateka y'abandi mindset change kugira ngo abantu batarebera hamwe kugira ngo washoma ngo ryo mushomesa notekwa kubo mushomesa apana ndio mushomesa nubwe nashomere konkabire ndio mushomesa ndakora mu office ya president tindijiremu tindiyo nizo politics
tindiyo niza kusinga karuru kisingiro kwa member wa parliament tindiyo mushomesa tuhindure entekateka y'abantu habeho kushomesa ko kuhindura entekateka yo muntu umuntu ndiyo mushomesa that's fine konka nyine entekateka yo kurengo working towards a better life tunge life etebekine gendero mbwene nka government nyo kashabira bebembezi bagenzi banje na government aho government ninye government nimwe tushomesa abantu empinduraho yo mutwe yentekateka kugwego ryo murumo wanokorogo murumo tikiragira ngogo murumo ngo wafereho ngo guru hapana watunga opportunity wanokore byo mkono ukagire cyo wayiguka iki ncija kurigera makasende chikori konkatwa kwamba gamba abana tubine emirimo buzire government hapana government turike kugirebera kugira ngo umuntu twarashome ariko mushomesa natekwa kuba mushomesa umwana akaba mushomesa umushika amunuka shote nebyensi kirano tuhindure entekateka y'abantu habeho kushomesa entekateka y'abantu yinduke kugira ngo twenda kore towards getting something itirateretere twagire ntumuka yanyecha kare yabare mnonga Lilian thank you so much mpero mzindaro doctor okwe bintu biri bright banzo responding briefly cyo kubanza Western Salarian entekateka ya buri mkiza nayo ngo no muri mu government kuskiringa abanyayuganda kuba skilling kunga problem after skilling umwana wa mushomesa kora wine kuamara kumukoresa kuamara kumushomesa kora wine umwana yagera yakora wine wa muto umushoro wa 15 parita tuama grace period wa mujira ngo atakatanzike kuza kuguza wine ngo aba yashashura umushoro kuba kweta digital stamp hateze shonga iwamwegesa skilling yes yamanya gukora edrisa yamanya gukora urwiji amashanyarazi gamuterenga ebe y'amashanyarazi netemba buri kanya harimo ibintu ebi government sheme gukora ebiri kurema umuntu wa burijo ebiri kuyamba that skill labor force kuba utilized well haba kuba umwana wa mushomesa gukora wine konke mishoro uri kumuremesa kuza kwa certification ya UNBC nono uvuga ko rukundo umuntu uri kwera hati ebi byone kashikani kugambira wateka ko bushara bwabo ukapakinga je ngo uza kubuguza bakwata nabwe no uvuga ngo utakonye so napwe cyo muteza program eze shonga nitwena wabano ugamba skilling is kongo ozikito ubire bindi bishaka ebi government shimikwa ne kora ebi kuletera system yaba complete yabare mno yabare doctor ya bright na jangu ebe byona nabyo byakorwa process neba complete nebaje which is okay doctor is labor reforms twakubintu twenda kugira ngo tugira Denmark Germany America Japan imbere z'abakozi reziti ebitwetenga kubyakuba bikozirwe nibihwera ki imbere y'umukozi aho kandi twenda nabwe umuntu tureba TVS agire ikishani cyo kugira ngo ebi bari yuno bagamba kubyakorwa nibyo biha azana bihwera kimbera y'umuntu arukora because right now to missing a binge webare minonga kwaro kureba abishimwe kubana bukorwa nengashi ebyo bibagamba agamateka gazo mu nkora megayambaki yes ko kuba the moment wata horozi n'abantu bakafunga contract kuko bana bakigamba ukashanga ngo nokoro murumo ine NSSF mwene umukozi wawe nagereza yakubicirayo ushanga bwa retirement umuntu ine cyo yatahana cyo hari abantu abakureba kwese vingira habwe nshonga zitari zimwe nazo umuntu nabana akora agira umuntu arwara umcikace ninga shumwana warwara amuraguruza for the rest of his life ushanga umwana ryabo tafire wafe funga umuntu arwara indwara kandi nuguma numureba atikakuba no musevingira akakaseze to kwija ku mvuzo tukandishwe nanga kanakora na Benjamin kanakora nawe ahwacu we imbera zitakureba zitinduka abantu bene shonga zibakora bamyinshi so kikuyamba ngo ko kuba agamateka garyo mu nkora umuntu ugira sente zo wamusevingira ico ciyambogo umuntu na n'ikindi umuntu kakuza kubinga atakubingerere kuza kwimuka nibaze tava agreements nagukwera baro mwazyo ashemerirwe nyenchaka re wayazicwekaho agaraka kubi so umuntu nganye kuza kugira ngo bakubinga ari imbara university
mazima nka human resource man yitene kugira ngo ubanzo uhiva bowoni ngemirundisha yete unshitamisi cyo kintu no kitwaza kuri let's say to kwija hamuru mukari ugaraka ibyo nemirundisha tu ugaraka warning letters bibiri ugozo wakumbinga neri akashatu ukakweta buriya nakuhandikira bara nagitwara na fayiro human resource yakweta mbakweta no disciplinary committee ati norengo ejo process hari procedure yo kubinjira tabakayimuka ngo twamushangana you must bring evidence now no nani ngambira kako barahamateka garukora bakwata no shabana n'umwana w'ishomero nisho gantama no ejo tarama no araho conditions are ibinde bakugambira cyo kubanza bakwata no shabana n'umwana w'ishomero umwana kareta evidence that is non negotiable nota bakushanga ngo ibiro mwana kizamu evidence ruhu non negotiable ibyo ruhu amateka kuganje azinjirije atwara ibintu bya rate coming abana nabakugamba ngo turi kushomesa gi those are things which are subjective in nature. Subjective means no basa kuto the best nibyenda evidence pangu ibyo mbajyango bite warning letters bite which so agamateka gagaruko nagayamba umuntu aba protected awurangu nanga kugira ngo nanyanga kandi ndukuzo mu karasi nkashomesa abana kabasetingire bizambicire tinkopera abana bizam tinkushambana nabana tukwimukugandiro tinanga no nyanga so umbinjamuro nikiyama kunganyine niki nagenda kongeraho acha ona nivugo ariko ucyaro gwo kwenda kwesimba uruterapo ikiyagamba kandi nekintu cyukuru munonga ndafundoho umuramagume niwe tugamba bintu byo mukoze nkakugira ndi yangere tukugira ngo emera umutego ndiyo mbanda bamwe abo kutaho umukono bakagutema kukugira ngo their jobs no muyihango habwacu ni kugambira wherever you see problems there are opportunities ngomera musizano exi aho kushange bizubyona ntarho Lilian no ichirza nawe go on doctor uramanya leave the studio politics that no umuzazira I'm not a politician gender politician ndio umuntu arakureba nkata nyunkuri nkuzerenta nkarganka hindio family yo ninjira gambara abantu nduwaye come from people don't come from there ikeyindu kurgamo witu bakurwe ndio mu bacha bari but I have live example de koreka ngo umuntu nasa kurgaya kana ahi abachi ni ngamba ebiziba hibiri byona mu juris haremero ndakushoborireho habwachi abana beberebi abenje abari kushangana munonga abari kuhagira opposition abenje wabashita musajoka ababuza bishoka kanogira ngo government eri murimo oyine degree yachikachi oguno muntu ashomere muno ya masters reba ashomere za certificates zindi mu leadership nachi harabanda bakuye pass degree iberagiro bya Uganda ni kugira ngo umuntu we na yarabro ayine pass degree emirimo y'amana ndikushobore abavire harabanda uramanya harabanda bakugira ngo tubayine mirimo ya government abo kugira ngo ine pass degree because with the pass degree tukugezwa ko rumuri wa government board no ichirizwa kuzomira mendi jonge y'amakono nachi no ichirizwa kuba employed by private sector kunga chikuba is the end goal kugira ngo ine pass degree wata tugera mu government is yaho hasa they are the most performers kunga bamono shangangu namana gabo gukora tabata they are not willing ikindi cyakabere cyagabo mindset change tuina abantu tuina Uganda it has a population abamwe benje bari mu position wako bachekinge papara byabo nabamwe abatended graduation z'abana bataragraduate kandi bari kubeha bazere babo bakagraduate some of them are there so emirimo eriho I am one of the people who will stand here and say there are jobs in this country. Which jobs? How many Ugandans emirimo ko kuzum private sector ushanga ngo nabahereza umuntu arabiro through volunteering the kabanze ngambe no chira kutanga karumi waza kwetegera nate ko kureko kagamba because his turn will come and arabantu bari mu private sector nibikiriza kubanza kuza umuntu kurebe ingere yakoramo bakabara kumuhereza agreement ni organization zabo kuzukora how many Ugandans with that wrong mindset
nyondi jara university nyine degree yanje nungwata kugira ngo mbanze volunteer njara mezi mukaga tubine kumusiriza. Where does it come from? Kumusiriza nkorga mindset change. Mindset change. Note kushita musaba abantu abana barga ishomero. It is not only the ibintu biwagira umuzamo kuhandika. Hari bakweta ubuyagamba bakweta street udanga wisdom ya street. Hari enso kwera gukora okutana kutushomesa. Being street smart is going to someone's organization or Why don't you incorporate that in what you teach at the university? Government training is not graduating to competent-based learning. Universities are preparing themselves. Mbara University is one of them. Ibarjek training for an entire 1 month. Ababana barjero curriculum ya competent-based learning. Ito tuwete bakanise tuta. Ka university kubachira. Are we competent-based? Hazan ka ngabara university ito tukereze training. Bashomesa okutwashomesa abana bapskilling kugira ngo tibindi bari bo abashomesa. Hari jebra wati how to calculate total revenue total cost. What is that wisdom make survive industry? Ni basa anta kugo okampura ngondwiri ejesha narga nka gunasa kujati uryo wa NRM kunganarga ngazubu nukunga bore kesho ngezine ni Rwanda na bambu abashi ni kujango na bagomba then they are biased. Ura manyesha rugumbe ninza kurete nshonga kugira ngo kintu ni Rwanda nimbaza kubagamba nte cyo cyo mukora cy'ubuyiki. Can you attack President Museveni from this angle? Because the ABCD, but you had set the target like this. Toka shiro. Hata nje tuliona mu Rwanda sasa. Noshanga argument says must stop. Okay. Thank you so much. Bright. Julius Kabanza kwa to muzindaro. Yeah. Mwebare munonga batensa batahi banje. Tensaje kandi ninyenda kugira ngo wareba government. Actually His Excellency Yoweri Kaguta Museveni umukureba ngo nasinga opposition na korachi because he listens and redirects his strategy okurete kintu cyarakorachi ecyaraye aho buzubo kubaboroho no mangu turiyo mu new curriculum. Yes, curriculum yabandeze ekeri theoretical. Soma za history, soma za Napoleon. But even this one is not purely practical. Concrete is coming. No manyanka subjects like entrepreneurship zikazi taturamo mu curriculum no chimanyecho. Za ICT zikazi takorachi zitaturamo. So wareba Uganda here honeiza erebere challenges zayo yagera ngunga tuine training abantu bitu to making sure ngo bar job ready at least. Anya uko nahereza university akakata itako kureba ngo ni CPA. Takar different too much from BCom nari accounting nga konka tujeta professional course. Professional course mugasogwayo no kufura job ready. Tukuzam theory yonka ngomba jang koraiza ombareje yuagamba restaurant no basa kuba bare bitabo bitebekanisa ubereke bintu ekikorachi ekikumanyisa. Kikubase kwabantu solutions. Nyo wambuza nkavari ya TV West niza nimbare byo maybe mbiteko musente mbara cost z'abakozi nakingugambira ngo performance yawe neji ni wogereba nka business owner omanyangu yes hatecho kinyangu hiza kufune merome yinkwenda abantu usangana bandonda abwejo skill nankwe kuruga skill ba expertise kandi ya government erhone Rwanda kumaking sure ngo abantu bingi babanya Uganda yabatekara inejo. Nienda ku clarifying aho issue ya munywano wanje Bright ya nagamba ho ninjya tuine kusomesa abantu bitu munonga ko skilling abantu watandika business batakagera ngo government take kufaho nga wareba tax regime ba structure bakagikora gine sacha ngo wano ukora ka business kache batakwiya ho musoroki mwingi no ryo mu category itwete ya presumptive tax. So actually government ejo bamuseveno mexegwe yagamba eri organized to facilitate abantu kurakurana kurigera rive bakutandikira or nankaka izeze nagamba industrial parks bakaza tax holiday obutazasura misoro kumara emyaka 10 plus ekikumayisa waza yokakora ka micro industry kawe
baba kwa chance yemisoro butakutera ha mutwe obanze wagera mani wakurakurana dene kikoreki ikintu kitamburomisha ninyenda ku introducinga mu ka part kamwe atwataka rebereho mbintu byemero meje ate bintu byemero mu birumu abantu bashatu ntugeta tripartite arrangement birumu employee unions muzuhura za notukwe izo kurwanira ebyetago by'abakozi konko mukozi na wa murwanira ngo akore cyakore ki abo kumuhemero mota batire mutoki okareba bakora tebakakora kitebakabasika nico twine yitweta Federation of Uganda Employers ekoreba abantu abo kukoze sabine business ero kumara twabateka ho mino wa mamu weje itugamba nibavasa then yo muntu wakashatu na government ekoreba these two parties kandi na His Excellency Yoweri Museveni akateka ho presidential CEO round table yo kugira ngo abantu ababize baganire barebe ko bakwiyamo modo ehikire kubaransinga ebye bintu bwe mutakaja government ya His Excellency Museveni tekora erehone ekora bright nyenda kutangaza so kuka ningira nka government eyiturumo na Lilian nyotinka jire mukonganda oningiza omoro bukanga north twine koramo advocacy tusomesa abantu bitu bareke kugira kwerarikera mwabwe bintu ebitaroho usanga umuntu nati no musoro niruka kandi umusoro gutaro manyo umuntu wakora rose to kusasura musoro utakora sales za million zigana 5 plus to kusasura VAT when government eri organized konka ningira abantu tukabasomiseje kugira ngo tubahumurize bareke kutina then ba running business zaboje emirimo yensi ebehoje na Uganda yitwetunguka yabare mnonga CPA Julius tuzagaruka we are still moving on turiya mwanya gwa kweta Poland Food Center no mwanya murungi munonga uri mu kibuge cyambarara umwanya gushangwa ndahendekeye road arubazuru wa roundabout ya Tatitwe mu kibuge cyambarara bine restaurant nungi bine coffee bar kandi bine hona washing car washing ninga washing bay nungi munonga bweno mwanya kuba kogeza mema moto ko kwiza wabantu nyoka coffee kawe nibakogeze moto kakurungi bar professional nibakore mikoro nka birthday parties dinner nebindi bingi munonga waburi mu kibuge cyambara ninga hero yambara kwizo mu mbara no itaga kumanya Poland Food Center no twakora program eje yakadara kandi njya noreba okwe cyane cyo kurebekaje it's a nice place a place to be tino tugendo misho bright banzo ya kiro mzindarogo and ombano bagamba njya bakushobora hato yo no picking abakoreka ngo the government is organized ebyo gamba byo nabiro you cannot complain about taxes kandi waro procedures ziri mu nyonyo mushubuzi kandi ni cyashore mushuru presumptive tax yana gamba ne abantu abino buduka ubuce for example nakoreza nkambarara kabanta bakora umbisenyi Biafra zakati to kumunda atari katete meyi naho mwene jine rugamba nibira baterisi paparatsi mutwaro nki 15 n'ingabirani ko kama duka gamanaga ningejo presumptive tax tekora umuntu wena ujye mu manufacturing tekora umuntu wena uri producing anything we icyo kinona ni kumayisa n'abantu abakutunga skills abimo mukatwara za cyururo kushomesa emirimo y'imikono tugira ngo wamushomesa gukora juice ejo juice yada kugikora kutamutaka tare naye tago mushoro ogubar kweta digital staff atakatangira kuguza timukuma muri opportunity ya marketing mwene wano marketinga banzo marumwaka urukora marketing y'ikintu cyawe kandi uko mushoro ni gwa attracting ukundo mushoro gwa kweta exercise duty yabere juice ya fruits is exempted from exercise paying that tax exercise kongebini obishashura hati amashanyarazi nani akashoborire umuntu wa welding yaza gukora fact nanga ya welding na itanga 3 phase kuza kureta amashanyarazi ga 3 phase ugata kwa uno itanga miliyoni 4 miliyoni mushanzu wakoresha macho buhunga ugu aradisa kukoresha macho buhunga
because umuntu yakora cyo macho buhunga kusoboshore na yamba economy ukora value addition no kurema kuguza ibintu byenyine bityo mu musiri kubyongera umutindo konga amashanyarazi gabi ekihe kikakinga bw'amashanyarazi iziya kandi kajya noti wadakora cyo mukakibasa noti yakubanza wataho musoga habwa muzabyoma bibona byo bucuri gina basoka abo kwa wone mamanya kuyo amashanyarazi what niwe wari umusoga hadine bo abo kubabona bamanya kuyo amashanyarazi so nabwecu umutesa program ingamera mazima babuza abakusaba icuri so twandugamba employment echo kumasha yona hano abantu abakugamba umushara kana kugambira ukitene saruteraho munyoti ni muntu wo mushara mwinji bayira we nyoti ni muntu kugira ngo umuntu umushara mwinji abone gukora no kitu ni kigambira abantu ngakugambira mu government eza here ziri gukora ki nangwe ne president Museveni yashangireho ekashanga netebeka akashanga government ni sitebekaniza abakozi bayo umukozi akaba nazamura mu atine stress umukozi arukumuka omunju e government emngombe kiri no mushomesa yes kungana arumujo ya government no mushawo yes kungana arumujo ya government na akora government yes abana be ne babasa kushomera busha konkato mushomesa na basa takubana shomesa mu ishomero rya kushomesa mu gihe nyini atari kushomesa mu mwana we ejenti jato mu igano no shaka no koro mu irwaro ryo gukora mu nyoko yarwara atakubaza kuyagurizamo hadi ebyo kamane ngamba ngutwine nane monetary benefits etushemeye kurwana munonga abakozi bitu bakatunga tugira ngo umukozi yaba nakorera muri Rwanda. I can give an example of Rwanda. Ni mangu professional usakuza Rwanda munonga you know ngo abashomesa ba Rwanda ninga abakozi ba Rwanda bo kaba polisi kaba bamahe kaba bashomesa bo bine supermarket zaba kutahamu na kadi yabo umugati waba unjo yanagura sinje kakaga umushomesa nagure nkumina government mutoka subsidy ekutaya makara yani gure mitwaro mushanjo umushomesa tugure mitwaro ena yes government mutera omuteza program no kimanya je ngu hata mashomero ga private mu Rwanda gari gacigana kubo nikawo habukuba bakikirizana mbagamba ngo ni UP ino kushomesa busha no kushomesa busha yes no shaka kujya kushomesa busha bada ngo naka sente kati omwana w'umuro nashoma n'umwana w'umugiga umushomero rimwe kandi ushanga ngo there is no need abwacha bazire bashimye kwirukanza abana bawe ne batwara mu private schools omutesa program nyone intekateka mutwantu wenda kuyamba abakozi bitu tukorebyo tubayambe hakorebyo ebibatakubasa kwegorra bonka abantu echo kubanza tuyambe mwana mugambe cha investors na industrialization ni chichiriza konka to kubasa kugira industrialization obe yamashanyarazi kutemba buri kanya utiri tu capital to kubasa kutandika umurimo utine sente kandi zamagoba machi abantu bitu nazo mu banka nganye ngari yaroni tikuzagamba banka inajirira mukonga bo aba banka y'ino bacakore bativege nkarya miliyoni nkaga ahantu hamwe hati banje muri ndakushashura miliyoni 82 umwaka gume kandi nishashura mbwire nadia kantaro grace period nadia miliyoni 200 ndabone bandebe nigo kimanya tikuza kugambizi niza kushashura miliyoni 2.8 na hati oreba ezo sente ibuno wazikozire the answer is no waza kugaho kaza China kaza kure choma kuza kuchisaha kuza kusetsinga ababaka nabachiro wo miliyoni 10 nibende sente government yashimye ku negotiating na commercial banks ekayamba abantu bitu tunga access to money bagatunga sente z'amagoba maci ihanga ryo kushanga buri umwe nayaguze sente buri umwe nashubure sente hati business rero kuko mu Uganda no kushubure sente nanye ni shubure sente abo kwani ko muri bugugo hato bado ngo buri umwe ashubure sente rero ngo ni economy okay omutesa program government nete bafite uburyo bwa land policy land is a big factor of production washanga abantu binji obufueka kakagariga nabatine mataka omuntu omwe nitagarore ndandati ayine square mile mushanzo ndo sijawo ziri free abana bandi ni bararu mutenti they are refugees in their own countries land grabbing no chimangu tukigamba hizo ebyayiguru munonga omutesa program orwezo omu Uganda tujine na factory eri kubasa kora manyuwa ntikikolesa
production ngwamasha muno yegura amasha no shaka abantu bina amasha n'abagaragaza za naka za kiruhura amasha muri yo manyo yitu so no shanga mu Uganda na manywa baditaho bad importing from Kenya munabwene ho mushoro so ato muhinji twine irrigation no hinga umuteza program ohingo tegerezo mushana ngo kugurajwe ibintu byawo byo evura keragwe ibintu byawo bimere hatta government tere kuyamba umuhinji ngo mu season all the time atunge access to irrigation scheme kits kandi ze sentenche nangwa no kuza kubasike zibanja kungara kushashura ahatamuze munji omahandi aga nikinsa samuteza program turukhendera kushanga ntuza Kenya kuya y'ubutunguru kushanga ntuza Kenya kuya y'emondi kushanga ntuza Kenya kuya Egypt. It is a desert area nituye y'emicungwa nituye y'emiyembe rero twamara kujya emirime buzire. Okay. So nyowe umuteza program teka yes as we conclude and turukubaza kubatu inihanga omuntu nyinente zanje ninkama mate lita njiguza 10 ona ajiguza kakada mazima garwanga. Okay. ngura mwani nguguza umutwaro gumene kumina ona guguza kiremwe ajiguza imitwaro 20 yabari mlonga bright akoranta emirime turabaza kujya yes we must exchange the microphone. So ebintu gebyo uri ale ebintu bikuru ebigavumenti shimekutamani umzinda rugunjero wa Lilian eshonga bright yahendera na addressing government twene zigambaho and ngato kuyana bigamba variation challenges zirumu irrigation nebindi now hategeshaho umuntu waburijo nabuza ati government rero nekora cyo gitwire hi munongiwe niwe twina hati akwa nareba Julius yajya ngo etakajireyo no shoot na think ajireyo bright tariyo Dr. Tingmanya kwarari yes tune programs za districts zone ziriyo mu Uganda konka nicyo nani kugambira abantu tubakumanya ariho kutamanya kwinji munonga. Why don't people know? Echo kubanza haro irrigation area district every district no teka mbakutera government ne kuteraho miliyoni application 1 million leka yona gishabire niyo nikwereka government ati wadishabire konka inota kuchimangwe eriyo ngenda nkugambire aza babazirire bazugarura abo kubane sente zawe government ne kuteraho ariho kweteraho miliyoni 5 hariho kweteraho miliyoni 2 akwati sikuingana volume tere kuingana kana nebintu byo kwa no kwirrigating ati brukushana hariho abo abakwerezo opportunity ya miliyoni kurigirana we kinte cyo kwa pride konka no shanga kubiru kwija ekitini kuchigamba kugira ngo ndigiro ngo RDC rero abantu mutankwata ku konka ningambe ndi no kutina rahanga amazima no kuchwe manje zo buriyo kubiru kwija hata babari ya hasako babantu bo babitwara bonka bangagambira abantu abakwa bagambire bagambira abanyabuzare babo bagambira oguru kubasa mwenu oshanga umuntu nazamisho ko muntu ajya tkonko kundi kure Julius irrigation ejikataraje bazi iwe nono chimanyoto eche chintu to twetchurwanisa timahando kubiri ingambe bimbe ninkora bimbe ntakora mutinku bimanye government yatireho buryo irrigation schemes kugira ngo abantu bagumenu bahinge continuous season etabakwata mbwe norebe cyo yachikozere bright nangwa no bebenzere kumwibana njabenzere kwiba nkoma kanisa nanga nke bindi ine kofire nabo ine byofire nabo konka tukwekiri kityo so noreba ngwecho nacho cyabireho hano habasakwa we irrigation n'ekindi nkibasakuba then ekindi cyabireho ekindi kumanya aha production aha kugabe myani aha district level buri itwenka kagada imbende tubentugaba kokowa tubentugaba mwani tubentugaba vanilla abo kujangwa aba nibyo bikurugama ka sente kandi nibyo government benegireta netereza nyowe kintu cya mindset change ninche yongera kandi na abantu sensitization itwa baryo mbwebembezi tugume tugambira abantu abatezi bakaruru abakunzi ba government district ebintebero abako hano rengwa irrigation ko kai no muntu wo mucyaro tari kujimanya asheme kuba najimanyisa ubwo asheme kuba najimanyisa mwebembezi we cancer ro kuchika hagombo district cancer ro kuchika hagombo district asheme kuba namanyisa cancer ro kuchika hagombora cancer ro kuchika hagombora akashuma akamanyisa chairman LC1 hasa tukagira meetings bursere kabane manya ekiri kugenda misho government ebinte byine konke mugambirire yabyo niyeta kagira hamurende
kandi cyo hano gamba yagamba amashanyarazi icyo kubanza nuko umuntu nyine cyo matebe cyo nangwa nanye nikosa ho musoga konka baka tugira ngo koze sabasoga nibo bakurumanyira naho Bright knows the reason why you employed one yo kugira ngo biba amashanyarazi tiyo abo kwanya umusoga wundi ukoze saho bakamumpa kugira ngo batuiro byoma bikatandikira zambare mwene bamenya kubisaje tubari kweganya yazo mucoma cyawe nubushesha butahizo baryone kandi arukisa ateganyire nangwa nibine na rebanje nibashashuze sentence bamano kubikanika bamanya no kubikanika bantera babhoni kandi ko leto omnyangore wa shema ushanga yachita yiruka yagenda atachikora wareto omnyangore wanja when nyoni ko somusoga reason yo kuba amashanyarazi zireta termo kureka nangwa ahagumiremu 3 phase y'amashanyarazi mo kuza kujitaho twanza ngorone transformer ni milioni 25 waza kora condition koza za condition ntibanyisa ngo boosting transformer area 10 ebe ya 200 so aho haro a challenge kama amashanyarazi ko cyo kugira ngo bakosa basoga kwiba amashanyarazi icyo kintu kigamba kandi tuchuruka ko nyomusogo ukosa umukosa mware banche na expertise yes very in fact chairman in expertise so no reba nyo chindu gambiro muyebe byona ebintu government bitiro kureka nyoniwe itoba riyo mu government abo kubana noriya no bari mu government yetakagire bona abarangwa riyo mu government ye itoba jiru ngabaro kujikunda tugambirira abantu bitu tubashomese tubegese tubahabure tubahereze nebintu omuntu yana yenda miliyoni izire PDM esente koraziye yo PDM uya yo miliyoni gitwara ha district ora gitya district bakwereza irrigation hizire bibina bakazi bine abashisha bine ihesente mu kibina cyentungu ogenda koza ha district oshashuri bakwereza irrigation kurigirira capacity yawe yoine causes ongecho kugira ngo ebintu nibere mabwe technicalities za government nga variation nyenda kukigamba yajyango umuntu bakwegesa ukora vinyo then bagaraka bakuye umushoro otakatandikire no kutunda wakati kwekiri cyo umushoro guruho n'amazama wakati kujamba bakuye otakatandikire shibata ngwaza gukora ki nokora rero bakuye umushoro kandi cyo mwa musiga yagambe kinkwe na abantu twera turebe abari kutureba na kuturikiza n'abari kutumanya ekintu cyona ikiza nkibachi nebirungi byacho na nebyo byacho watandika business oshime kuba wano za kutandika business kuko nagiye kutandika cyo makeri cyo omanye ebizuwe biri mundu biya kandi birungi ebirungi biya ukakorote birungi kureba ngo byakira ahabizu koro inecho macha amashanyarazi wagabara kore wagabara nogakoze sota nogakoze samye bwawo so echo chona ne mindset change nyoni ndeba ngo kushomeza abantu okubashime ku bantu bakora echo bashime ku bantu biyamu nayi bashime ku bantu batwaza no kubashime ku bantu bakora towards the government kubeba yi nechi chikuru munonga kandi chikweza gamani yabari thank you so much CPA Julius Emvumuro waine chwanda gamba nyenda kubanza complimenting kiganiro cha Lilian na Bright kandi bakireta Bright chereza twesomese tubase no kusomesa abaturirize ikiganiro kitu kigenda omisha when twagamba 4 factors of production twagamba ari mwitaka ari mu abakozi abitusibireho tuganira ari mu capital ari mu entrepreneurship hati acha capital nyenda gamba nyawombwe nabo kujya ndiyo bintu bya business munonga programs za government ninzamanya kandi Bright one ubona na sente government inichikweta UDB Uganda Development Bank interest yayo no 12% per year kugira ngo wari ya miliyoni omwaka noteka emitwari 10 zero sente nyawa meromemwe yindo koraho niziboneka wachireba aroho na rone ziri specific. I think Bright needs the lecture privately after here. Kandi nkara diso kuyagamba nekintu kikuru ngo government eteko mukono gwo kusomesa abantu programs za government kugira ngo bazicenge then babase kuganyurwamo na kugira ngo nyawati nyine contract era under UNCDF yo kugenda kusomesa businesses ukuza kubabasa kuyorganizinga then zikaprayingira sente zabo bakakora je business zabo business tuzozeransasura
cha UNCDF twargani kwa contact ni wono basa kwa applying nyize ku supporting eje turasasura na 10 na gono mukono gwa government ku kusasura sente ezo nangu tugende direct konkana babanza bakora shortlisting mbwene capital government egerezeho abache munonga twahura za PDF za PDM na development circles ninyenda muzimanye mubase kuzukosa twagamba loan zeze za agriculture zikorabo mu commercial banks ntubaza kuza tuziyeyo twine UDB twine n'ekitongore kibakweta UDC muzuru zikoro bire wahurireho barakwenda ku supporting ankazaro kona cyane government nerwana ngo companies zazo zitakora ki zitakafa zibase kwa abantu emermo ejo capital twageheza government egitireho obuzuburahi okusomesa abantu kapitero kandi his excellence achirwaneho munonga kanga baka amasanyarazi kache turiyumva umuro kache briefly ezaleka ku morari nyawe yes kare kagambe baka amasanyarazi ate egitirifeze yubagamba eyinemetendera yemirundi nkena wano kosi hangwe bakucharginga munonga konka wauriyo wa industrialization reducing charges ari siringi obane bishatu pa unit mbwena cyo kirebuka ngo government ekachitera mutoki kare ngo abantu abo kubasa kusana raba welding utakajamba sasura sente nizo zumwe hati turamvye namukiyamba abantu bitu batunge mulimo kandi ukagira ngo wabiro mugiga o in fact repangu ngo bamushana n'abanyarazi hati muri kutandika mu shasura abanyarazi nga tuwa sente nyingi no kugira ngo ariyo mu manufacturing akose biyome by'amasanyaraza mingi nibamusariraho kugira ngo business ye ebaske abantu bitu bahwerwaho miruma base kutunguka abantu emiruma twokwe we bari muno. Thank you so much. Nyenda kubasima of course turi amanya nabageta Poland Food Center mu kibuge cyambarara ndahendekeye road warga around about ya tatitwe umwanya wo n'umurungi munonga gwino buhereza bwona restaurant bakora amabaga gona bakora coffee kandi nubasa kureta hembaga birthday dinner n'ibindi byono bikorraha no mwanya murungi wano izo mu kibuga cyambara ijano za Poland Food Center twakora program yakadaranga TV West ukurgasha hina zabashayita necweka nkaburijo tuzo mu kahumuro turaryo mu kahumura kandi tuzagaruka turi kugenda ntenda hendo muri amagwitogu babare kureba TV West. Orwa mkaga Nejinonda kunesha Shomenda gano tushomi Reka kugamba dike Okay Hatu wakwasere koni kangu atungu azoleke kushomere chuwa handiki Wakwasere koni kangu atungu Hatere kandi kushomere rangu Acho morumo office Morumo office Eko ni neronda cha Ngo neronda cha choreka kushomere Akarere Trading Center Rujumbura Rukungiri Bukaba biriye birabere na bitanu byo kwikumenebe yokumibi abaresha Ebyo no byishukora ko handika Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe butunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe butunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda orwo kubanza icyo kubanza ayine kureba ngo yakendeza aha
ntubasa kubyeta ebishaje byakuba naryo ebishaje bintu byakuba naryo kurigera bagahampuna koganga bishaje ngati omanyisa biha ekinde kimwe kishaje kitushira kubantu turya nika bihe tukuriye buri bishaje atu wakureba je ninjira abantu abinji ntuteka ntusika okusiko okusiko oku nukwongera ebishaju omere ushanga omuntu enyama wagiha buca eyine ekishaju ekyo wakita omusafuriya ugaruka oyongera mbuto kandi ushanga enyama yonka yiwiha buca yo nebasa kwesika utagize urota utatiremu na buto. Orwa kabiri konke chamana katungurwa wakabyire no kurengwa akahembazi yebirisa kugira ngo katakitwa embere kubero akubembera aho ombazi no guteka mu bwanyuma yo kugira ngo omushana waregwa bamwinje aho mbazo gufuteka mu kugira ngo butakayoma ombazo go kwata mizo mu itaka gusikamiza kubagara haregaza higuru kandi akatungu kafuna ekirisa kandi nabwo injura kwekukanya no mangu arhorho ubwire bworo nabo arhombazo go kufutekamu kugira ngo obutungu butakasya higuru amababa gakasya kandi amababa gakasya higuru nakatungu hasi tukakora tukakwera. Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashe butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashe butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga utere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda utaferwa omuntu yabanda ati madine china tintinent nikareba ngo musimu nikaza kushaka tuwe arikunire abati mutamwise omuzano gwo nyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West Burua kashatu Norwa kana shahi na zecho omuzano gwo ndaguba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nugwo muzano ogutashemurire kuba nofera tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugo rukubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imo mutense umuringo gwanyo ko himuri nehinda twazamu twakorera mwanya nabageta Poland Food Center omurumbarara omwanya murunja ha omukibuge cyambarara ubushangwa ndahendeke road warga around about ya tatitwe obuhereza bwona buruho nangwana wano ndakuhumuriraho kureba nko mpira nebindi twina juice nungi munonga na ejo wahikaho nabakuru refreshing nugaruka line nabo echo tukirone tuganira mbera z'abakozi nanyenzira umuzindaro guzo wa doctor abo kuba doctor twine ezibakweta labor unions labor unions yes nizunani zibwachi
umbwire nko tukiri kurwana because we are advocating for workers rights zikabire nizikora mu rumoki omukurwanira obwaye bw'abakozi because it is a struggle to get where we want to be hati labor unions zo zibezachi ubwire nko labor unions niziyamba kugira ngo amateka agabateyireho gatebwo mu nkora implementation icyo necyo kubanza icya kabiri ni ba advocating kugira ngo ebakoreba nibukora hane nka umwamburete byanagamba byakura Rwanda je bagira ahabwaci itutabyina so umurimo muhango gwa labor union no kurwana rebe biroho kugira ngo umukozi kiyabe bamuzire ngo bamuhereze mutwari 13 minimum yije yatabaruza umushango ati nyine barayo umurimo konkogwa yangire kumpa sente zanje kandi bakazo umukoti bakenda ko bamutwariza kubori yakabarayibinga labor union ergayo kugira ngo pan uno umurimo mukuru ukamujuruzi unyuchirize ngo no tinguza ko ngachira gambe binte byene mu practice no eki narebe eki buziro mu government eki no kugira ngo abantu bamanye bariyo bakora nabo kugira ngo NRM government teine muntu ari nka bright. What do you mean? Bright na itegereza nedeka ngambere n'abantu bace abari umurimba Rome tokore bright yarya no mutatuja yana gambara Saturn radio bright kakuruga noza kumushango na Another TV bright yarga no mushango mu radio ndisho na gamba promoting the agendas of national unity platform hatukuru kuija wako murimba enjiri ya nupu bright ajitwirare washutingwe na mteni cyane ko kunka kukura fomara disebya nagamba kariba gamba so icyo rero no gamba cyanyusya byabigambe biryo mbibure kugira ngo utahembe tabazo kajujumikire kibo NRM ine bintu birungi ebyeta kugambira where is the problem? It has so many ndakagiye kakaniso mundi eberebe mbenyine wiki yanje ndukuwocinga genocide contributions mbenyine wiki yanje aravuga ati jobe nyenda kurra bobo ine byaga nzaho wiki bohurikiza nchenjuramo ibishire nchenjuramo ibikwiye ebere wiki jimbendi ndiari genocide what is his contribution in this government kokuza wareba ibintu berkape kukareba ibintu biruguro kareba manufacturing ibintu biri no bukorwa njante but people don't know hatukurukura no tingugira ngo naenda kumpacha kukagenda kumanya let him talk because process here ariko my as the minister of microfinance akajinagira hoki abwacha ryo manufacturing abwacha abantu bamukora tarabenda kurebi when you hear the story and the umaramugu barho uri no kugetinge muramugu turiyo turuga kapeka ntwende shani cha kapeka tizembara twende shani cha kapeka tuzo mu district oreba ngo they have right agendas konkano ho ryo mulimbara aine amani kaga bright argambira ebyanope byekoze ebire nareme byekoze twine mu challenge ejo nyenda tuyikirizane government yanenda kugira ngo abantu bamanye no humuntu abena kimango ari Mbarara University turugero mu competent based learning for an entire 1 month preparing how to receive this abana barugero competent based education nababa taro batoshanga ngo ndabarugambara nareme yanero ndo muntu ngo wareba gurango umuntu beje bagure ngo kumushishi kumburire ninga shiba kwatinga mchana ngo bamugire ngo we are willing to facilitate you gendo ukora tere uhure ubwo yabe naza tristo bura hakadara ka ube nozo mu ready ya gando but they have so many people doing it. Are they not competent? They are not this one. They are not ready. No bakuze ko katabara hareva ya break habuzere iki kintu kandi hari ibintu bingi government je byekozere abantu batakuma yabari mnongo CPA waba wakwata umuzindaro nyimaho webare nindeba we are still looking for what roles can these trade unions labor unions zikabe nziyamba hoki because we believe ngo ahituza tukakire okay hati union
ahiyaba no kuorganizinga abakozi abari mu that union kandi ikaba iraka ryabo kurwanira edembe ryabo kurangwa ibintu byakoraki byatekwa umunkora inyuzuka notu ekaya kwata yoji National Uganda Teachers Association no izuka mpaka ridawaye bamutwarire akaza ahari korebye konka echo nicho union ece kuba kora munonga yaba eri ahamuramwa kandi wiciriza those independent arms na organs niziyamba kucekinga ezo three na kapira zeze na gambera unions government na federation ya employers nuko kuzukoorganizinga zanziganira zona hamwe bakareki kireki bakubasa koraki embera y'abakozi mbwene turukuzo nkomuru samare ninyenda gamba kugira ngo government programs nungezini ezukwenda kufa abakozi ezukwenda kufa umuntu waburizo twagamba skilling hub no turabatagihezayo kandi ninkunda government egi abo kugira ngo yere progressive kwekoreba challenge eretaho orubazo orwe kubasa koraki kusorovinga ece kizibu tinkagira ngo emirimo eroho naretero konka economically umbajyango munsi yona arahabo kubamba ronde emirimo batakujufuna kandi arahabo kwandi baronda bo kosa batakoraki batakubafuna so nekintu kikurunka government nari nkitwa abantu kuteka hempenda kugira ngo twabasa kuyamba abana bitu muno munonga basomere twa bridginga gapwejo twabakwataganisa nabo kwendaki abakozi akintu cyabakoze cyo nyenda gamba he kintu cyakari cy'abanyayuganda twine mu ngete michwe mbi nyo ni nkorana organization zezu mweza abahindi z'aba China our work discipline obumwe very poor tukunda kora munonga tukunda kuragirwa tukunda kuba patient nicho kusanga umuchina mu hindi yatandika ha business usanga bine batahi babo mbanga abana b'abanyayuganda kubiba no kubafere ibintu nkebyo bitandikire kuba mbinjo mu Uganda obumwe bitusisa quality y'abakozi bitu mbwene nekintu kikuru aradisari yaha ni twe nabarugamba tubase tugambira abana bitu bagaruke becume babe resilient emirimo neza kuborobera barukweyongeraho kubaki kuba skilled ekintu cha advocacy buri omwe ningira yacu kwataho abantu twine somese cyo kubanza bamanye program za government ngitwa gambira wahura na gambira UDC UDB Uganda Microfinance Support Center UNCDF ezo just is addressing achi capital area component harina na ngumba jarangu omunanko 4 factors of labor ekikuru net na entrepreneurship nicho kusangira ngo umuntu narga nko kwisingiro munda izahambara ratine na kijiko kimwe cyitaka inerongo rana akoraki bwene entrepreneurship ne ruganka hine rugo mu kusomesa kwa bana nabana kuba placing nko mu industries na factories bakegam then later bakabasa gukora creating environment izo yona hibakoraka turiyo tugamba tuza kwendera nanyenze turagambe yohendere turiyo mora kwa tumuzindaro gunakuba nahenda mwene turi kugezaho kwendera way forward as a government. Okay. Way forward abintu byemeromwe cyo kubanza najyango tukora a lot of advocacy tukwe advocacy then to take money as speed y'ebintu bituruho tukora twantugerango ni industrialization tutakagamba paka yisingiro ekamare myaka ngahi 10 omisho abo kuba bamba kwereka planning when something goes beyond 5 and more years demographics nizihinduka umusanga kitakiri relevant bwene tube bagamba nokora ibintu biteke mu speed abo kuba ibintu kubihinduka manya usanga icyo watireho kiri relevant ate noranka telecom industry ukanora za 2G 3G 4G 5G icyo mecha 4G kuchukwiza 2G eba scrapped off bwene nese no kweri mwene teke muka speed kugira ngo solving games umukuteko munkora wareta irrigation itandike ba bright barikuza baka complaininga ngo tubakora kitubafuna then tuzakusomesa abana bitu babe na ba aggressive bafune merumo aha level yo mukozesa kandi president na church kwasireho okwiguraho butari toka abantu merumo otapromotingire business nabo kubakozesa that part inaningambere ya employers n'ikintu kikuru
Uganda Centenary Bank nomanyeka zankahi ninkahi ni Zimbabwe oba Zambia in one of those countries. Yes, in SADC nchimanyisa ngo abakozi bifunemero monkahi aheru n'ekintu kikuru ngwihanga ryombeke multinationals ni koko kureba za NCBA Equity tizaratandikira hazikaragankahi aheru Kenya so twine kurwana to supporting business zitu zukureza handi tubase kongera abana bitu emerumo nienda kuhendera ndukora musi abantu banje ndokubebazo kutuririza abo munomo nababukanga north ubagumize mwe bahagere emvumuro kandi bagibere ntumwa kugira ngo turiyombu maririzo ubururu witu tubukunganye tuzom parliament. Thank you so much. Yabari mnonga CPA Julius emvumuro yabukanga. Bright turiyo tugamba tukuhendera. We have very few minutes. Ndenda kusummarizinga cyo kubanza twena twikirizana ngo tujyaho mu studio abakozi bitu niwenda neki n'umurimo wa government okutahembera yo kubaha ifubo ngo umuntu yaba nakorera otaka muzarawa akore ari kumajya gukorera kana waza kumbinga umeche kweta fair hearing cyo twakikirizana je ngo umuntu agaza kumbinga nk'umushumba we kuko number 2 twatero muranga abakozi muri mwaye ka mirimo mwe twazeje kandi mukore ecyabaresire mbene mu kimanyi twakitirizana twikirizana mu government ferabeneye nangwa abantu bitu bataka complaining egire ebakorere ebyo batari kwebasiza especially abakozi bitu ebahereze for example ebahereze nka tax incentives nkabashaho batunge motoka batakushashura mushoro nkaba lecturers ushange nazo mushibana agure motoka ye etaruho mushoro bamwe namba ya rate nkaba atyazi agure piki bamutire namba ya rate ebintu ebyo ebyakwaza kubasitiriza okubaretera bakunda umurimo ecyakandi twikirizana ngo government ebayambe ha capital ngoko nubwo yagamba ngo haro access to haro ebitongoro bije bikoreza sente z'amaguba make kungabanya bigaragaza bakabimanyire kandi nabwe abakamani bazitama ba MPs bazegabira mbwe nabwe akotinga urire ngo zidibire ngo zidibire itibaza ngo inabatona bazitwara behunamire mbwena habe henjiri yo kusitumanyisa ngo ziriyo na tutunge abashubuzi bitu babehoje number 5 lastly twikirizana ngo kigwerire kimwe okushanga obushazana tubwiha Canada emiyembe tugiha Kenya emicungwa tugiha Egypt apples tuziha Egypt omu desert area ka South Africa kandi twinamizi twinomushana habo kuja government ekarima kusupportinga omu irrigation ombintire byo ebiri kubaza kuyamba abantu bayikurura umurimo ngenda kuhendera ninkugambira ngo government tamani have addition tindi kuza kumanyikiriza kuguza ritemwe y'amati sinji 10 undi ari kugiye mu sinji 8 nkaguza umwana gwanje sinji mutwaro gumune cweke mu dakeme mitwaro 20 koko we wana ogamba mukama wanje niba tuguza sinji mitwaro ebene cweke mitwaro nagone nese yinjo ko wanyu konga no manyangu kile yako ko wa iyo mitwaro 20 15 so abo kuja mu exporting etari value added etongerwa umutindo so government etahamani minji erede sente zo kubaza konjera umutindo habintire byo gihe nyine ebituru kwinga ebikoza kugira nshangire ku empu uruhuru mene rugamenga engito 50 uruho kongo rubazo mu ibagiro nibarugure 15 kakaga uruhu gwende umwana agenda rutwara ayamenkito 50 buri kito y'emitwari 15 atoshanga uruhu baza kurugamo nka miliyoni 2 ubwo nyone naruguza sirinyo habo kuba twine choma kirungi ekiri kubaza kuyamba abantu bitu okugura empu zitu no kuziteka umutindo okuturukwenda nyenda kubamanyisa ngo okutunguka tukuri politics muri kumane mu ndeba ngo wanupu n'abanengambe bintu karangwe bene gihugu pere kugamba ukitegereze kongo kutunguka tukuri politics esenda ziriho bank of Museveni bank of Tutaguranye no nanye sende ninzera kandi nzera buri numa nanye bana banyenye n'abashome nanye mwana nanye nindwaza kandi muri ke twikirizane tuhanifu especially twaza mu karuraka zo mu karuruka ihorere tukorese bigambo birungi utakaje mu wese imbere nawe wataka kujuma kugira ngo akaruka rawe mu tube twino bwire bwo kugarukana nahenda ndi bright muhumuza abantu bambara se sauce nimba nabara musya abaru babo nabara musya nabisinjiro nose nabara. Thank you so much. Yebale mnonga doctor mumpere doctor at bright doctor niwe inumzinda. I think Bright today you have tried. Na Nancy yachire. Doctor tuhendera. Niwe ndikuhendera. Kuko nabagambire kugira ngo
nubwo twineho challenges zishiruma mu bebe mirimo naci konka tuteke esera ninga shuteka mani a kintu cha sensitization tuteke mamani amuntu gambirira government byokozire n'ebintu ebyo bibiri ekuhindura emito y'abantu mindset change na no kugambira government ebyekozire na n'ebyebiruha the services which are available biza kuyamba abantu barubwa omubukwato bw'emitwe yabo bayetegereze kirya ground kandi bakore jemero bari muno nasigara ni Benjamin Musiti. Okay, yabari munonga doctor for a nice conclusion. Lilian mwebare bagenzi banje kandi biyarenganye Brighton MC mataro kugira ngo entunguka teine nupu teine polisi teine nare yona ni entunguka kokana nyakushaboka che echura gumewo cyaba kirungi kisime ekirabe kibi kigamba abo kwa nanyiro ko ngo banga banje usime konka ikekwendera cyo yenda kusima mutebekanisa program na TV West abo guma ubundi ntugambira abantu bitu wemburire tefa yona nyenda kandi no kuhaburaho aha abakozi n'abakozesa na mnonga abakozesa umureba kwano gutanga reba union just ya tuinereba office district level umuntu naijana aboroga aba office ya reba bamuchanga chango shanga na henderoa RDC no mayimurimo ya RDC ni nkati zanera buri mugona oshango bundi yija ine point kunkushanga bambuza hato chumugarrayo oshango bundi wa conflictinga n'abaremba nyenda kubashaba mazima mureke twariza neti wano opposition muntu tokumanya nyenja kali mushashura ka sentence kandi yakishiro reba office muyambe ahabo kuba twena turi abantu turondo kwa wo yes akabiri nyenda kusima na sekusima government ya inarema abo kuba program yitu atwini echamani cyankinye cyo kugamba ki hine provision yitu eri abantu kubone mirimo kanderoho twashoboreroho stira haro skilling Uganda kandi abantu baremba tungemirimo twine partial government model abantu baremba tungaka sente kureke cyo kuburamu kandi cyo kushaba mindset change na nishaba government bagenzi banje tushomesa abantu tubashoborere bamanye what is taking place in the government bamanye ibintu byo mu government ebyo muntu waburizo batakumanya bamanye akasenta kajyo microfinance ako kubasa kuyamba muntu kugira iki yakora nubwo turabeje abantu bisingiro bara disimbure kwire hati ndufoma nizura ground nije bakaru nango nani nkashabira nani mbeshengereza mu ndebe serisho yembabazi abaferirwa abantu bani tubashabira kandi mureke twene cyaha muheru munonga tumanyera hanga yes ninsima abantu abimbenyene Calvary waka yonore ngo abantu bariyo mbakuratarara hanga batakuratarara hanga bagire mbabazi okay thank you so much omzinano wagutansaho nyenda kusima Lilian hato boyizire we have you in abundance thank you so much okwijaha CP Julius emvumuro wabare kubanitwe kandi ninkusimira n'abanyabukanga because you represent them Dr. Benjamin Musita no representing academia specifically Mara University webare Bright muhumzi yo bakigamba kare unogezaho munonga kandi no kora umurimo gw'amazi webare munonga Bright nasima juice twakorera mwanya okuba kweta Poland Food Center bine ebintu birungi byona juice nungi omwanya n'umurungi bino bohereza burungi omuruburu kimwe cyona no ijane biboze motoka yawe no humuriraho no tunga ka kofi karungi buri kimwe cyona n'icyo mutindo nyenda kubasima abantu batureba okuruga shahina zaza kwashamukaga ntuzo mbyemizano mutwikirire tugarukira program ya Kadara tuzakongera kureba ni mu next weekend rwa mukaga eshanu zo zimwe yina kusesha mukaga kandi basigire byemizano Guma TV West. Entekateka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda. Nehinda
Orwa mkaga. Endagaano tusome. Reka kugamba gike. Okay. Hatu wakwa serekoni kangu atungu. Azoleke kushomile chuwa handiche. Wakwa serekoni kangu atungu. Hatere kanju kushomera ramu. Acho morumo office Ngoni neronda cha.